Nimbano orasyon manen papagayam, itaro kung daway kaya tintay mandingged. Titulo iti may sa manen napakasaritan, na income na pili ay tampok dito ilayang channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon ngayon kay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Maragsa ka na kitar aramidan ti kabalyero. Ngam nasay-saya at kumapay, numaysa ka na Brandon ken Doña Margarita ti mapatay na. Tatang, ang mga nuda tayo manon at trabahador ti pagikarunda. Wano, dadya agabat ti matay ko pa. Un kayam, nasa pulan nga pa dadya agabat ti kabalyero? No nagkita na, dakilakit ti agubat ti mapasamak. Rumar kayo kadagiti balbalayaw. Ni manong gabat dayjay. Saan yun nga urahin nga pungtot ni Senyorito Brandon? Aglablabas dan. Ingkaalaan nagiti paltog ta Esmeralda. Lumaban ta. Tatang, di kay agdardarasudos. Saan nga iti dayto agundaway? Ado ti trabahador ang may ramraman. Aglalo dagiti babae kinuping. Namabalin, saan ang maulit ti napasamak idi? Ang nagpaputok na niya agaban ni day. Nga, ikay na sa unday ta. Tatang, sakbay nga agpaputok da rumor tayon. Denggan tayo ti ibagada kada tayo. Nasaya at nagtulnog kayo matlang arimwar kadag iti babalayo. Aguloy mo kayo. Tapno maawatan nyo ang nasayati baga ni Senyorito Brandon. Mabutbutin kayon sa launay. Amok nga mo yun tinarami daya kabalyero. Umuna arim maot iti kalidaan. Sa insarununa ti Villa. Makapagulbod kayo kadibay? Awan sa bali pagkamangan ti kabalyero. Nosan aditoy. Agpod no kayo langan. No diyo kayat nga damatay ka na kayo. Awan tiga po na, tap na patayon na kami. Saan nga basol ti basol na diya kabalyero? Esmeralda. Nagturid ka lakit din namang sungbat kanyak, Esmeralda. Saan ka mamutay nga sumungbat? Tamumin na niya ti kalintigan me, Senyorito Brandon. Sanda kami kumabot-but ng latan. Aguli magka, Esmeralda. Da kayo amin ti kahit ko akasalita. No diyo kaya ti madaksan. Irwaryo ti kabalyero. Ay, kwak. Daw, Kasi ti sigod nga aramidon nyo. Nawaya kayo amang sawar iti kabalbalayan. Pag tintinulungan dak nga agama. Lakay Emiliano, umasinig ka. Umasinig ka kakasi ti kalikagom nyo, Senyorito Brandon. Senyorito Brandon, saan lang ang nila kay Emiliano ti umas asidag? Nagabay da kin Esmeralda. Kan sumarsarano da kita lalaki at trabador. Talaga akarkariton dak. Nalaw ko abasit yung bambangpay iti ruangan. Nagsapa lalaki din anapan iti kaulasan kan kalibdaan. Nandiyan bakit barang. Nana barang? Apay ka de, Bruno. Diyak pa'y nakita ni Kapat. Ni Senyorito Brandon, nakaring ka din? Saan mo ka di nga amaw, anapanda iti kabalbalayan? Dak kaya talaga. Agdamag ak kumapay ayan amok. Apay ka no? Dahi tati saan ko na masungbatan. Surutin nak iti bilya, no kayat mo ti mamigat. Amuyo lang arudan ang marigata nakapay lang umuli. Iyagan daklagan iti kanag. Barang, naglaing lakit din da dya, Bruno. Paidanon na paitikanan na? Kat may saka matatonta, may mayat ka pababaon? Nasakit ka no pailaan dagiti saka na senyora. Nakipagkamkamat kit di nga minon iti kabalyero di kalman. Sa ita, agreklamo na sakit ti saka na. Inutil ka din ni Bruno. Di pa ilang rod na paltugan. Ay, agilunod mo ni senyora. Kat na Brandon, saan na pa yadimtag? Ay, dana pag ti kabalyo dagi jay senyora. Kasanon ni ron maut man ti kabalyero kat nangikuyok iti kaduana.
Ina, nakabutbutungan, di kasto yung mapaspasama. Dagiti awanan pain. Natangken ti ulbod da. No saan da nga lemlemeng ti kabalyero. Sa dino nga rod ti pagnanadaan da yung impostor. Malagip ko manan ti surat da yung kabalyero kanya. Tiyak kano pakibiyang Esmeralda. Wah, nanabarang! Ibagam kinigabat, nisagana na ti kabalyo. Brandon, kasangsang pudyo pa ilang pumanaw kayo manan. Papanan nyo aya. Natangken ti ulbod dagiti trabahador, mama. Nila ka Emiliano ti mangpatpatangken kadakwada. Isu akasaritak idang agama. No saan nyo ang mapagpudno ida? Paaltugan nyo idan! Mama, No adda batay kadagiti trabahador. Sigurado arumarman ti kabalyero. Kat dayta ti saganaan nyo. kasaritak pa'y dagiti agama. Kat nukas jay ang makipinatangken da kanya. Pagbabawian danto ti aramidak. Trabahador lang dagijay, Brandon. Kaslapik lang ti kayarigan ti biyagda. Sikakit din ti parukmaan da. Baliwan tayo tagsarita inton makasangpetak. Mapanakon. Mapan kaming kindig gaman. Imanaw mananda senyorito Brandon kan gabat. Luwada lang nga nagkuyog. Papananda katamaran. Ninabsan naklatan itay ni senyorito Brandon. Kaslawan matan ti kas-iskakken kwa na. Brunaw. Naimbag ta sinardengan dak na nabarang. Da kayo kumagat ti pangipapasak iti pungtot ko. Nay, anya ti kapungdot mo. Linabsan nak ni senyorito Brandon. Akaslaki din ongdol ngawan serserbik. Dahil jay mo nagabat ikay kayat na. Kaslaawanan kas-iskak ka ni senyorito. Saan ko ang maawatan ti kayat mo asawon, Bruno? Langgong ka bakit? Saan ko maakasta ti panagsasaum kanyak? No anyaman ti problema. Di nakiramraman. Panaawan ka man laengan. Saan dak abastusan? Dak penalpas. Kapananda ka naman. Da senyorito Brandon, ti kayat mo asawan? Nagsublidan sa iti kabalbalayan. Ape ka na. Dahil tati saan ko na masungbatan. Panawan kan. Kat amangan no adap pangibaunan ni Doña Margarita kanyak. Oh, agtala ka kapalyo. Da senyorito Brandon ken gabat ti sumungad. Anya ti kayat asamon da ito Esmeralda. Naimbag, tanadanon da kayo pa ilang lakay Emiliano. Ni Esmeralda lang ti kayat ko akasarita. Tatang, saan ka ngagsa ko? Syaklat tanti makisarita ko takwada. Sanggup dita, Brandon. Amom lakay Emiliano. Saan ko ang magustuhan tinaramid yu itay? Da kayo lang tinawagak. Ngam nagpasango kayo amin alalaki at trabahador. Kaslaki din karkaritin dak. Adita, nakadisaga ko ni ti kabalyok, senyorito Brandon. Siyak ti kasaritam. Sana ni tatang ko. At dainted asurat na diya kabalyero ngagpay kanya. Naigalot iti bato. Imbaga na. Nasan ka kano apakibyangan, Esmeralda? Kasta timbaga ti nagsurat? Anya ti kahit asa munday ta. Nalimod ngagsinsinarak kayo ti kabalyero. Ket addan relasyon nyo. Awan amok iti day tangay bagbagam, senyorito Brandon. Jak tupay na asit ganday di akabalyero. Problema yun lang day ta. Saan dak na iramraman? Ilimlimeng yung lagi di ti kabalyero. Saan nga ilamlamang ti kabalyero? Ang may kasta ti bagbagayo ka na yon. Natangken ti olbudyo. Trabaho tayo latan. Di ka mulang nga kasta.
Amano da makakita kada kayo kada iti agbambantay apasurot ni Senyorito Brandon kat dosaan da kayo manan. Pampanunot at tinaibaga ni Brandon. May panggap iti surat ti kabalyero kin ka. Tatang, naibagak kada kayon. Nagsurat idi kanyak ti kabalyero. Imbaga na nga ay ayatan nak kano. Maburibura na kiti na iya kabalyero. Kat day tamot ti pagsidaawak launay. Gapoy ter aramiden na. Ad-addamot ama isagmak tayo. Insalakan na ka kadakiti lalaki anang serek kada tayo iti balay. Ni Manong Gabat. Umay dito eh. Talo kami gayam nga agayat kun ka, Esmeralda. Anya? Ang umsyak ti kagasatan. Bastos ka talaga. Panawan na kami kintatang. Adan to aldaw mo kanya, Gabat. Daytoy ti tandaanan nyo. Papatayak ti kabalyero tapno awan kaagaw ko ken ni Esmeralda. Ket ni Brandon, may turid mo apatayan? Numaramid mo na ita. Lipate ka amin akinadagas ket itag-ay da ka aman ba? Nagturong ni Senyorito Brandon dito ayan ko. Unak no saan na kung ngay kaso. Anya Bruno. Kastoy ka kadilatan? Awanan Sir Servim? Gapo iti da kabalyero, Senyorito. Masapra mabales ko. Arami nagtumot kami kung ano tinamay anak niya. Kas kalakalaingan? At dadumod lang ti pangas mo? No talaga analain ka? Di mo kumain palubos, anak mag na ka, kat pinarparigat na ka? Senyorito. Saan ka di? Saan ka di apod noti ko na? Ha? Linip at nak. Manglilipot tilo ko. Inton maminsan. Sikat ikadwa ka mang sapol keng kuana. Ngamno ita, uray san kapay ana imbagan. Makapagtrabaho ka, no kahit mo? Tumulong ak nagbantay. Kat inton napigsa akon. Ituloy ko ti mangbirok ken kuana. Nasayat launay. San kit di ngagbalbaling ka nga inutil nga awan serbina. Ipanagdag ko kada kayo nga deservik, Senyorito. Aramidem! Apayajak na panuno tadagos. Mangpili ka iti mapagtal ka na kadwam. Adda pangiba unak kada kayo inton rabi. Salino, Senyorito. Rautan nyo ti purok. But-but nyo dagiti trabahador. Agraman pamilyada. Sige, Senyorito. Amangan no agparang ti kabalyero. No mapasamak na ita. Nakapimpintas na unay agundaway. Kumagak asibibiyag. Kat ipalakam ko kenkwana tinaramid na kanya. Mapasamak timbaga ni Bruno. Kaya't nasawan nga ulbuden dakdag iti trabador. At dalakit di ti kabalbalayan na ya kabalyero. Malagip ko manan ti surat. But-but ngenak ka di ti loko. Siyak laang ti pagtungpalan ni Esmeralda. Brandon, itala nga makasarita ka. Gapoy tinapasama kiti kalman? Diyak pagtalnaan dagiti trabahador mama. Kat adda ka di na aramidam? Natangken ti ulbudda. Kitadda na panunod ko apamuspusan. Binilin ko ni Bruno amang pili ti kadwana amang raot kadagiti pumurok. Saan da ngagbutang? Nubut-but ganyo lang ida. Masapol nga damatay. Nakabut-butang matan, kaya't ama pasamak da Senyorito Brandon kan Doña Margarita. Ay na. Kaasipay dagiti agbalin apit ti mano kas pangarika. At dahil jay mo't Bruno. Aggagatala pumatay. Gapo, kaya't naabalsan ti kabalyero.
Nadlaw ko itay at timalyaw ni Senyorito Brandon. Naimpagkitin ta, nakapaglingitak. Anya ko mati maaramitak. Mabuti nga't laki din ang pulong kadagiti trabahador. Adan sakit di pakaragsakam launay, Bruno. Mangigis ti isem mo anang sabat kanya. Gapo, tayo inutan nga agsubli ti panagtalak ni Senyorito kanya. Gabat. Amom ka di. Nga bilin na kanya kasak ti mangidaulo kada iti rumaot iti kabalbalayan itong rabi eh. Anya? Mas daw ka, saan na sika, saan ka di? Saan lang nga basta mangbut-butang taramidin mi? Hindi ka pumatay kami pa eh. Saan na ka di ngayon baga? Ako muyog at kada kayo? Saan da ka akasapulan? Agtalak ni Senyorito iti kabalak. Kat nusak ti makakamag iti kabalyero, patayag. Nasaya at launay. Numakamagyo ti kabalyero. Tap numalpasan ti problema. Nasip nga't bailaan. Itay nakita na dambian kan tiban dagiti lalaking umat-arubayan iti purok. Tao lakit di ida ni Brandon. Naimpaglakit din. Nakapanunot tayo ti aramidan tayo. Sakbay ti mabalin na mapasamak. Aglab-labastan. Panawanin at talaga lumaban tayo. Tatang, napagkat tayo nga aramidan tayo. Nadlaw ko nga da panagbutang da amadamyan ka na mateban. Uray. Nagpaing dagiti trabahador. Aglalo dagiti babay. Sa din tayo dagiti pasurot ni Brandon, idi pa naggawid da. Rilogyan dandiag paputok. Dagiti awanan bain. Sanda nga inggaan, agpalto-paltog. Malsen tayo da. Saan aday tati plano, tatang? Umay kayon. Itay pa yung agur-uray dagiti kakadwa iti nagtutulagat tayo ang pagkikitaan. Sige. Dita tayo amag na. Tap na uman makakita kada tayo. Awan sarda iti pa nagpaputok da. Saan yung ngay kaskaso ida, tatang? Adan tumalagundawi tayo kada kita. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Sige, saan kayo maminggang agpaputok? Kasbili ni Doña Margarita. Saan tayo lang abut-but nga nagiti trabador? Masapol nga damatay ka na kwa na. Oy, kabalyero! Ita ti parag-parag mo. Kat ibalas ko tinamayam kanyak. No saan kang agparang? Nagiti tao ti agikaro. No talaga maingel ka man nakigubat. Itan ti panagparang mo. Ure may bus ti bala tayo kakadwa. Masapol nga damapatay tayo kadagiti trabador. Sige, pagtudwan tayo ti bala. Adado kumapay ti binaon mo arimaw ti kabalbalayan, Brandon. Kanapay pinagbatim ni Gabat. Pinabusuyak ti kayat ni Bruno. Kita agmantilay na. No dagijay la at trabahador. Sana masapul ti ado apasurot amang butbuteng kadakwada. Saan lang umda sa butbut nga nida? Da kayo tinangbilin kini Bruno. Amasapol nga damatay kadagiti trabahador, mama. Kat, numasagang dati kabalyero. Nukas pangarigan kas nati mapasamak. No mapaluspusan ni Bruno. Kakaasi kanya. Mangibaon ka iti kadwada. Ibaon mo ni Gabat. Kan mangikuyog iti kadwada. Nanabarang. Anya pala ti araramidin nyo dito, Irwar? Apayasaan kayo pala maturog? Sa anak pa'y nga roda makaturog. Ang nervyosak. Anya kumati kabutang nyo? Pampanunutan nyo?
nga mga nurumaot man ti kabalyero? Saan na maulit tinapasama ki Dirabe na nabarang? Dahil dyan nang ibaunahan ni Senyorito Brandon kada Bruno. Na adulaki diti matay at trabahador. Gunggunada. Natuso da. Aglalo da Esmeralda kan ama Emiliano. Ar-ar man gayam ti kabalyero ni Esmeralda. Amulakit di dagiti agama ti paglumlumangan ti kabalyero. Bilin ni Mama Gabat. Danunin nyo da Bruno. Surutan nyo. May kuyog kayo ka doon. Sige, senyorito. Hoy! Dakay di da! Kumuyog kayo kanyak! Hintayo ka nung tulungan da Bruno! Awanan ti rason at di yung makamag ti kabalyero. Nadara laki di da ito yarabi. Sige! Agtig na kayo! Ikahipay ang nagsardang ti kanalbuong. Anya nga tan tinapasamak iti purok Esmeralda. Awan pagdanagan nyo. Natalgad ti nagpaingan pailaang dagiti kapurukan tayo. Tapnaon ti agbalin na biktima kadakwada. Ada sumungad. Damanong Bruno lakit di dagitan tatang. Agsaka na kayo. Aglinod tayo ang naimbag. Adulakit di tinapay ka nagiti pumurok. Ita man usan na palang agutang. Kasta ti panagkunayo. Saan dak ang makita dagiti kakadwa. Tanasit nga tatang. Ngam babaan ti panagpaswit ko. Amudan ti aramidan ka. Tatang, agalutoy kayo amapan iti nangibat tiyan tayo ti kabalyo. Kat urayin dak ichay. Uray ta da kadwak amakirangat kadabanong Bruno kun kadagiti kakadwa na. Esmeralda. Ayan tatang, tignan kayon. Madamdaman laang. Agalutoy akmut namang surot kada kayo. Kabalyero! Rumwar ka kat agrangat ta. Ibalas ko ti panang parikat mo kanya. Nagaraigit ti kabalyong Esmeralda. Wan, isulakit ti taychay. Nga, iso nga ta? Uno, sa balikit di akabalyo. Takrot ka, kabalyero. Sige, kakadwa. Paltukan ni kabalyero kung nagiti kakadwa na. Patay kayo! Tatang, agalutoy kayo nga madayo. Sige. Balasat kita. Makamunitan no adda mapuntaan ka nakwada kat matay. Takrot ka, kabalyero. Saan ka lalaki? Masapon nga agaludoy akmaten apumanaw. Mapanak iti ayan dagiti kakatwak. Saan ang mabaling nga adda mapuntaan ka na kami? Saan pa yan nagsarte ti kanalbuong? Asino nga tadagiti agrarangat? Kakadwa, agsipot kayo na imbag. Agananad kayo. Takrot ka, kabalyero. Saan ka lalaki? Kaslan ni Bruno dayjay. Saan ka? Karkaritan na ti kabalyero. Aganad kayo, kakadwa. Ang mga nuda tayo kitding agkakadwa ti agrarangat. Pungpungtutin nak ti kabalyero. Impostor! Takrot ka! Agapis pa rin naging sugat ko. Ang tanang karasakas. Kakadwa! Paltugan nyo na itabanda! Bruno! Sumaridang kayong agpapatok! Saan kami akabusor? Nigabat! Sikat panginas alak ipungtot ko. Patayin kagabat! Bruno! Anya ka dito mapaspasamakin ka? Unak nga sumardang kang agpaputok. Nakasidag ka, Ragos. Dahil tati pagkunaam anasigsiglatak, Bruno. Itay nang may kadagiti kakadwak nga dakarangit yo. Nang salikaw-kaw kami. Tapno maripot mi dagiti karangrangit yo. Ayop pa, kabalyero, manglilipot. Saan na kaya't isumango ka na kami? Binaon na kami ni Senyorito Brandon amang tulong kada kayo. Pimay sutimbagan ni Dunya Margarita. Kat numamwanda anapaay tayo manan anang kemag iti kabalyero. Kakaasi tayo manan. Nakasangpot kagaya man, Esmeralda.
Kumusta dagiti pumurok? Nakasubliran ka dagiti babalay da, tatang. Ngam kasta unay ti butang dagiti babae ken dagiti uping. Dapat dagiti agsasangit ken nagikis. Naimbag din. Tamo tayo asinakbayan. Amangan no ado ko matinatay kada tayo. Maturog tayo, tatang. Sa paan tayo agring intong bigat. Sigurado. Datayo man ti pagatapan da Senyorito Brandon anak kirangat kada Manong Bruno. Masapol na mailimang tayo dagiti paltok kan bala. Masapol nga awan makita da nga ebidensya. Nangag ko timpugkaw ni Bruno. Kaya muna kat kabalyero. Tinakipinaltog kadakwada. Saan ka nga mo ada tayo tinang tampang kadakwada. Kas balit sa inaramid ta. Ay, dakas launay. Amok mandar da ito ni Brandon. Isuda nga gina. Amok mat. Nunya't pagluklok sawa na Senyorito Brandon. Gapo iti surat ni Kabalyero ni Senyorito Brandon. May panggap kanyak. Esmeralda anak. Gapo iti daytangin naramid ti Kabalyero. Datayo at trabahador ti kakaasi. Nang runa kadata nga gama. Wangawd. Ngam narugyan tayon. Masapol nga itultuloy tayon. Iso nga ituloy tayo matagin sayo, tatang. Ngam naskan nga idulin tayo na imbag dagiti paltok. Ilimang tayo, ta delikado. Agpapada kayo nga inutil. Inbaon na kapay ni mama amang tulong kada Bruno gabat. Ngam napaay kayo latanang kemag iti Kabalyero. Hindi nakadanon kami iti nagrarangatanda, Senyorito. Nakapanawan ti Kabalyero. Kandag iti kakadwana. Takrot na diya Kabalyero. San alalaki? Adda kadwa da diya Kabalyero. Unagtupay akakumblot dagiti trabahador. Intuloy kumapin na tupaltugan dagiti pumurok. Saan nga iti kabalbalayan ti nagrarangatanda, Senyorito? Ha? Iti dalan nga agturong dito'y bilya. Anya? Tinambangan da kayo? Oh, pagpungpung tutendak arab-rabi. Sinikapan na kami, Senyorito. Amuda tinararamid na. Saan nga iti kabalbalayan ti tangkirangitan ti Kabalyero kada kami? Yung dumteng latibigat. Agi karo dagiti trabahador. Ure ubing, awan pakawanag. Tatayag amin ita. Anya ti kinunang Brandon? Nakarangat na Bruno ti Kabalyero? No napanpay ti mulong ni gabat kadakwada, napaay da pailaag. Oh, agpapada da kay nutil. Makapatayak no kastoy. Mama, dumngeg kayo pay. San lang agmaymay sa ti Kabalyero ang nakarangit na. Adda ka no kakatwa na. Asino? Dagiti ka di at trabahador? Diya ka mo. Saan nga iti kabalbalayan tinakirangitan ti Kabalyero? Niya. Talaga pagpungpung tutendak na jay. Karkaritin na ti kabalan tayo. Anya, ado ka di tinatay ka dagiti pumurok. Nang ibaunak iti mang siim iti kabalbalayan. Asino timbaon mo? Natanawag ag nagabat ken Bruno agsasarita iti baba. Saan nga isuda timbong ko? Dagitay gwardya iti bilya. Imbilin ko kadakwada ang makipulapol da kadagiti trabahador kas pumurok. Taluda kat sanda madlaw nga agsiimdalaan. Ken saan da mailangan nita. Kaya ba man ken ni barang ni Bruno? Kaya't ka makasarita no niya talaga tinapasamak kidi rabi. Bimma ba ni Nana Barang? No sana nasaya at ti baga kanyak ni Bruno. Kakaasi ti pamaya. Papayasaan ada tati imbaon ni Senyorito anapan iti kabalbalayan. Intuloy ko kung matimang patay ka na iti pumurok. Ang rin may busda aminan. Makapungtutak pala ang tinapasama kiti rabi. Pinili nga imbaon ni Senyorito Brandon. Dagiti talo a gwardya iti bilya. Asaan unay ang makitkita dagiti trabahador? Nuan niya tiga po na? Saan ko na nasaludsod? Unak man no masirib ka. Nangudul mo't gayam ti panagot utak mo. Maawatak, nuan niya tiga po nang inaramid ni Senyorito ti kasjay. Bruno,
Kaya't nakakano akasarita ni Doña Margarita. Anya, Apag iso nga imuli at itibilya, itay nakita nak ni Senyorito Brandon. Kaya't nakakano akasarita ni Doña Margarita, may panggap iti napasamak iti rabi eh. Agtignay ka na dagos, Bruno. Agungot tumanan ni Doña Margarita. ni gaban. Saan da ka di apayaban? Si kamot laang ti imbagada. Dahil ni Senyorito Brandon, agtamtamdag iti tawa. Bati tayo kanyang ti kabalyo dito'y tatang. Kung ni manang simen, talo ka no alalaki ti nakita da. Akas lang da sapsapulen da. At tapag, at tao da gijay da Doña Margarita kan Branton. Imbaon da lakit ti ngagpaliiyo. Lakit de. Kat nadugtalan dan nga awan na tayo kada tayo apamorok. Magnatayo ti akin likod apasat ti kabalbalayan. Bareng sanda tayo amadlaw. Kan saan tayo masalaw ida. Takas nagtutulagan tayo. Ituloy tayo ti agin sayo. Ibalas tayo. Iba nang but-butan da kada tayo. Idirabi. Kasto tinapasama kay Tirabi, senyora. Kalpasan ti panang paltug-paltugmi karag ti pumurok. At nang tambang kada kami iti dalan mi nga agawid. Adda ka din ang nagyo nga aso guno ikis dagiti tao. Ikis lang tinanggag ko, senyora. Saan nyo asinigurado no adda natay kadagiti pumurok? Kasanon ti kaadayo di kabalbalayan, Bruno? Arayon, senyora. Aside ka ti Villarayay. Nakita yo ka diti kabalyero kanda diti kaduana ng tambang kada kayo. Saan, senyora? Tama sikngat. Saan mo asigurado ati kabalyero tinang tambang kada kayo? Awan sa bali amang tambang kada kami. No di dahil nga kabalyero. Kan ada kaduana. Amom ka di abaka pong tutak iti napasamak. Imay na kayo pa'y tinulungan ni Gapat. Nakapanaw gaya mi din ti kabalyero, senyora. Oh, Senyora! Ni Senyorito Brandon! Ah. Kuna ni Gabat, asimangpot ka nun dagiti binaon nyo ijay pilya. padano na bida. Tasyak ti makisarita kadakwada. Gabat, padanunom ka no ida. Sayang ang daway. Kakaisuna nagtalag ni Senyorito Brandon. Mapasublik ko man ti tronok no nakimag ko na kabalyero. Doña Margarita. Oh, apay asikata da Gabat. Dagitay baon ni Brandon ti kayat ko ang makasarita. Tsak kanulangan ti mangibaga kada kayo. Awan uray may sa anatay kadagiti pumurok. Anya. Kasano na pasamak na ita? Nabayagan nagpaputok kami. Awan napaltukan, uri may sa. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumay palubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa yung episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggepeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Urain ton kaano. Palpak kalatang. Senyor, pangasim. Naut-ut pala na iti sugat ko. Hagapuanan na niya kabalyero. Awan bibiyang ko! Uray patayong kapaitan, loko! Saan, senyorito? Di paturong paltugyo ka niya. Day talalaing muhagsaw. Nasaysayat lang ang apatayin ka. Tawan, Serbim. Inutil ka! Kahit ko pa tiyag-tiyag, senyorito. Agkariak. Inton maminsan, saan na makalitlik ti kabalyero ka niya. Kari! Namin anon ngayon bagam day ta kanya. Gabat! Napanamon! Adak dito'y kusina, senyorito. Nagkapiak lang. Masidag ka! Adda kahit ko nga ipaaramigin ka. Waya! Anya ka di dayjay, senyorito. Inikakitigun daway ni Bruno Idrabi. Ngam talaga nga inutil. Oh, dahi iti paltog. Sikat imang patay kan kwara. Diyak ipalubos. Makigasang-gas na ka. Binilin ko na damyan kan tiban. Ngay daulwan na dagiti kakadwa nga gaik iti kalidaan. Uray kasya iti nabasama kidirabi. Masapol nga trabaho tayo lata. Mapantay mo't nga rodan tatang. Un kayam.
Naala kong ti kabalyo iti nang ibatyak. Agparparik na kaniyak nga dadumtang. Urayin tayo da, Esmeralda. Tarang. Kasla makitkitak tilangan ni Brandon. Nalaos lakid di tipungtot na. Kaya't nga talagang adda matay kada tayo. Ano? Mangbut-butang laang nga tati kaya't na? Nasumungad ang nakakabalyo. Amo noan niya tirantam gabat. Ngimapay pailaan. Saan kade anang ibaon kayo ti kadwayo amang siim no ado tinatay kada kami idirabi? Apay saan ka makasungbat? Saan ka di apon no ti kunak? Kadwam ka di na Bruno ang nagpalto-paltog idirabi? Jakam mo, nga da napasama ka pinaltog idirabi. Ado ko man tinatay kada kayo. Diya kung sungbatan no apay nga awan, natay ka na kami. Uray na bayag ang nagpalto-paltog na Bruno. Nangag ko titimag na gabat. Saan amay may satyal daw? Kumarkarit ka, Lakay Emiliano. Kaslada ka ba alam? Nagasat ka. Tasaan ani Senyorito Brandon Timay. Amangan no talaga nga adda kuman matay kada kayo. Natured ka lang, tagdapaltog mo. Panagkunak, Senyorito. Nasakbayan dagiti pumurok, tinapasama ki dirabi. Isu asakbay ti panang palto-paltog da Bruno iti kabalbalayan. Nakapaglemengdan. Nalaing mat dagiti pumurok gabat. Ammo dati nararamid da. Ni Bruno talaga. Palpak! Nakasaritam ka din nila ka Emiliano? Juan, Senyorito. Natangken tinakam na anak isarita kanya. Kasla kumarkarit. Anya? Isu akinunakken ko ana. Anagasat ta saan ada kayo tinapan nakisarita. Talaga ang makaraman kumakanyak. Inikam kumay ti kalkalaingan na. Nujaklan asyan ken ko ana. Ken nagsangsangit ni Nana Susana ang nagpakpakaasi jakdang randay di alakay. Amangan pinatay kon. Kumusta kaya man daya bakat? Nabayagan na jak nakita. Ay, daka mo, Senyorito. Anya nga ro dun ti sumarunong aramidan tayo. Umay ka. Mapantay yung kalitaan. Kaya't ko apali iwan niya tirik na dagiti trabahador iti napasamak kidirabi. Sige, Senyorito. Mga alaak lang itinayon ti balak. Amangan no lumib at mananday di akabalyero. Mangikoyog ka iti kadwata. Tapno siguradon adi makaliklik da di akabalyero no agparag. Sinayang mo tinted ko agundaway keng kay di Kalman Bruno. Isungag talinaad ka agwardya dito Villa. Anday baga ka na kayo, Senyorito. No sana ti kabalyero tinakarangat mi dirabi. Amangan no dagiti trabahador. Anya? Pagarigan langan, tinaduktalan nagiti binaon nyo na pan nagsimi ti kabalbalayan. Kat naduktalan da, awan na sugatan ng ore maysa. Agpampanunot ka ka di Bruno. Adda ka di utik mo. Nangalanda ko may tipaltog. Senyorito. Kitaan, kat naikuling ka. Senyorito, mapantay nga rudan. Agin lalain ka si kagapat. Kit kita madda kami kagsarsarita ka ng Senyorito Brandon. Ay, makaraman kay tulakit kanya kon. Nakakarkarit ka luko. Di mo mo't ngarot kabalan, dadya kabalyero. Subyan ka iton madamdama. San ka pumampana, winwag gibas. At danto pang ibaunak ka na kayo kiniggabat. Senyorito. Sige gabat, may ka na. Panawan tanday tanga inutin. Dimteng, da Brandon kang gabat. Ngemsan kayo agpadlaw. Agtrabaho tayo akaslawan na pasama kinirabi.
Kasano na impulong ni Manong Gabat ken ni Senyorito Brandon. Dagiti imbagayo ken kuana. Kat umay na kayo manandang ran, tatang. Kas, iti panang igusod ko iti gabyon iti poon ti Leda. Gusod ti barukong ni Brandon no dangranak. Tatang, Panawanan alumaban tayo. Kas nagtutulagan tayo. Gapo iti napasama kini Rabi. Ipaypayso tayong tagin sayo. Tapno labanan tayo dagiti narangas. wan. Inton para bangon ti panaginsayo tayo manan. Uray limada pay laeng kadagiti kakadwa tayo. Masapol nga dan marugyan tayo, tatang. Papanam ka di Bruno. Kasla, mapan ka makigubat. Uray laado apaltog tin sa bikil mo. Sa dua nga imo ko. Kan nagado abala ti imbarikas ken imbalabal mo iti bagay. Makapong tutak iti napasamak iti Rabi. Isu nga anupak na diya kabalyero. Naimbag man tawan na tay kada kayaw. Anyat kunayo na parang. Ne, kasla kumilaw ti panangkitam kanya. Nagpakada ka kade kini Doña Margarita. Sikan timang ibagakin ko na. Makamu ka no saan kang agpakada. Uray kini Senyorito Brandon kumaati nang ibagaam iti panggap mau. Kasla kalaingan kayo mat na parang. Biyangot kay launay. Anyat ti kinundam. Napansinarak ni Bruno dayjay a kabalyero. Kat agmaymaysa. Kan saan ang nagpakada? Imbagak mat ken kuana nga agpakada kumakada kayo, senyora. Natangken ti ulo na. Talaga dayjay Bruno. Makamo no masarakan akit pakaisang makada. Bayam! Bayam no maranan ti kabalyero kat agpin na taydan. Senyora, di mo't kayat yung ama kemagan ti kabalyero. May sapay na ita. Padaon ak manlangan barang. Amang no sa anak man na makapagtepel kat makabil ka. Pagporti darak ang makalagip iti panangigalot kanyak na niya kabalyero. Iti dadya pinaunti kayo. Nagpistaan takmat na iti bunar. Sakat pinanggap na kapuran. Nagiti bulong na ita kayo. Nagiti bulong na ita ti dinait ti kabalyero abado na. Masapula masarakak na ita abado na. Tapno da pamalat patak. No sadinot ipang sapulak ken kuana. Anya tinadlaw mo kadagiti trabahador. Kasla awan tinapasamak idi Rabi, senyorito. Mabutang dangatang agsaw. Awan ka diti karkar na atigtig na ida. Awan wat, senyorito. Umay ka nga rin. Nagsublitan ni Jevelia. At da pangibaunak kada kayo kini Bruno. Kat saan nga kibaltang dagita at trabador. Dakas di mapasamak kadakwala. Sige, serken nyo ti kabalbalayan. Masapula masamsam tayo dagiti ilim-limeng da apaltog. Puoran nyo paikit din at dagiti balbalay da. Bruno, awan ti kasta abilin ni Senyorito Brandon. Paltog kan balalaeng tiranta tayo dito purok. Apay nga isakit mo ina ha, gabat? Apay ko mga isakit ko ita. Awan tiga po na, Bruno. Agatapak iti dadya ala kay Emiliano. Siya kuman ti mangserak iti balay da. Sikat ti makam mo. No kayat mo abot-bot nga ni Nana Susana. Aramidam. Ngam no siyak ti sika. Kay kayat ko asarakan ti balay da damyan kan teban. Damag ko analimod nga gungat da kini Senyorito Brandon. Kanda ulo da kano kadagiti trabador. Lukasta, tingarodan balay da ti serkag. Anda na panunot kong aramidan ka na. Nangagmabag diyang ikis gabat. Kasta unay taray dagiti babae kan ubing. Sige,
Aramidan nyo ti kayat nyo karang ita babae. Mabati ka, iti ibagbaga da ya, Bruno. Ano saan ati kabalyero tinakarangat na kadagiti trabahador? Masapol apaniknikan na dayta nga atap na mama. Ti parikot ken kuana. Sanda sinirrik dagiti balbalay. Nukas ta tinapasamak, talaga nga ado tinatay. Lagid di. Numaduktalan da nga dilimlimbang da nga armas dagiti trabahador. Agalwad da kanyak. Husyak pa yan timang patay ka dakwada. Gamda nga laan da kumamot iti armas. Day tamot ti pampanonota. Ije rancho ka. Addo tinakalimang anabibilag nga armas ken bala. Uraik lang makasangpet da brono ken gabat. Nakasangputin da Bruno ken gabat. Anya nga ta tinapasamak iti napananda. Apa nga masitig ka? Bakit marang? Kaya tiyo tanda kayo ti pagpupungtot Bakit dayta, Bruno? Saan mo atutupan? Awan ti basol na ken ka. Kaya't nung araw ta sikat ti pagpupungtot Anya ti mapaspasamak kada kayaw. Balaagan kayo na naparang. Agulimag kayo na. Katsikamat gabat. Makamuka makisarita kada Senyorito Brandon ken Doña Margarita. Awan ti problema iti dayta, Bruno. Rumarak mo tayo. Ituloy ko asapulan na dya kabalyero. Anya ti kunam? Awan nakita yung armas dagiti trabahador? Awan, uray maysa, senyorito. Ket iti balay nila ka Emiliano. Awan tinakitak nga armas. May sala ang abunang ken pangasaan. Kasta unay tinerbyos ni Nana Susana. Ti amuna nga taket at dadakas nga ramidak kadakwada. Ket ni Bruno. Rimor mo't lang, senyorito. Apan nakanusapulan ti kabalyero. Tinutil. Mangibaong kay ti mangsarno ken kuana. Amok anang liklik kanya. Mabutang iti mabalin nga ramidak ken kuana. Ay, timbaga da punso. Agparparig na kaniya. Nga dadaka sa napasamak iti kabalbalayan. Amok asahan nga magustuhan ti inikisiim ni Manong Punso kanyak tatang. Napan kano dagiti pasurot ni Senyorito Brandon. Iti panangida ulo da Manong Gabat ken Manong Bruno. Kasta unay kano nga ikis dagiti bapay ken upin. Ha? Nagtataray kano mo dagiti nag-iikis iti buteng da. Adda kano pa'y dinang randa. Idi saan nga agpudno dagijay kinasarita da. Agdamdamag da kano, may papan iti mailimlim mga armas. Nagiti awanan bain. Kat ninadang mo. Naawanan kano iti puot, iti nalaw sa buteng na. Inararayat kano da Manong Punso. Dagiti awanan bain. Makapatayak no dag sinapasamak kinanang mo. Nasayat kano mo tanti kasasad ni Nanang. Nagbuteng nga ta nakakita ka dagiti nagtagi armas apasurot ni Brandon. Aglalo, no pinaturungan da iti paltaw. Binutbuteng kano ni Manong Bruno. Idi awan nakita da nga armas iti unag ti balay tayo. Gapo nga tata. Agunay magkayon. Amang anon da pa'y makangag kada kayo. Na yung paglakit dita nagsakbay tayo. Kaya't kung di agawid. Kahit ko na makita no ang tinapasamak kinanang mo. Nasapa pa'y tatang. Sanda tayo matlapan lubusan dagiti agbambantay. Uray kahit ko makita ti kasasaad tinam. Makamon ni Manong Punso ken kuana. Sana paypayan. Amuyo mo tanti kinaranggas dagiti pasurot ni Senyorito Brandon. Naranggas ta. Awan asida ka na tayo. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa yung episode. Isu nga ag-subscribe ka ta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Ha! Partakam tagtaray kabalyo! Iti nakakitaan na Gabriel kanyak anao datal ti pagturungak. Iya tinang ibulingan ti kabalyero kanyak.
Masapol nga damaalak nga ebidensya. Uno pamalpalat patak. No sabdino ti paglimlimingan ti kabalyero. Ya! Ya! Talaga tonto ni Bruno. Pangalaan ko mga mindag iti trabahador iti armas. Ayan na niya Bruno takasaritak. Nagbuti nga nakisarita kanya tamo na adusak lang. Ngam nang ibaon ni Gabat iti mangsapol keng kuana. Apay asa na ni Gabat mismo ti mangsapol ken ni Bruno. Di na kumain gawin. No di kat may sabat at tonto. Hinak nga ron kasarita ni Gabat, mama. Oh, Iso mismo ti mangsapol ken ni Bruno. Mabuteng metlao na iti loko. Nay, papanamgabat. Kasangsangpot mulaang. Binilinak ni Senyorito Brandon. Asyak kano ti mismo amang sapol ken ni Bruno. Napanan nga may ni Bruno. Dengdenggen nyo ti imbagak itay. Bruno, unak. Saan nyo kadi anangag, nanabarang? Ay, uwan gayam. Nangag ko kadagiti kadwayo anapan iti kabalbalayan. Adan sa ginundawayan da kadagiti babalasan. Ang mga no nagbidot kayo iti nagdenggan. Panawan kayo. At niyang agpaiso ti inaramid dagiti pasurot ni Senyorito Brandon iti kabalbalayan. Awan kanumag tinasarakan da nga armas. Ay na, maasyanak man kadakwada. Huwag na nagit yung bulbulong. Kasla sana kasto'y tinakita ka na dahit akawus na niya kabalyero. Nagsipot aklaan. Pasitin ti asyenda silidon niya rito eh. Ang mga maranaak na giti pasurot na. Karay kiti kabalyero na dyan. Ang mga ti kabalyero. Sisiiman na. Sana ka mabutay. Itan ngagpinatay kami. Isang ganak ti paltog ko. Kanya nagiging nga nabaab. Delikado aksaman. Sana ka mabutay. Ang talang kasinod po rin chay. Matay kayo! Kakadwa! Agan na kayo! Hindi kahabat. Huwag niya tikat asawa na ito. Timbilin nga ta ni Senyorito Brandon ano pundak. Salikaw-kawan nyo tinagpaputok. Nga maganan na kayo! Kaya nakapatayan. Da kayo pati patayag. Ang lalo ka ng kagapat. Binalaagan ka lang arutan. Asaan ka nga agpaputok? Kaya't na kami kadiapatayan, ha? Biyangot ka ngamin loko. Talaga saloy kan, Bruno. Saan ka na makapigsapay? Tsak magustan ti panagisa mo. Ure jak pa na imbaga nunay. Ipakitak anapigpigsak ng sika. Sige. Ipan mo amin apigsam, Bruno. Numakarok atag. Nagasat ka no biyagan ka pa. Nalangsot ka uray. Itag ay ka sa kaitupak. Ay, dahil takadilaang ti pagpatinggaan ti pigsam. Na minsan lang adinanog ka. Natumbakan. Umay ka. Ay, patanak. Ibaba na. Ay, na kayo. Ano tararaminan nyo? Agbuy-buyo kay latan. Saan kayo makibiyang? Bayan da kami lang ni Bruno. Bruno, agkararag kan. Dahito yun ti kanibusanam. Dahi tamat lagayam ti pagpatinggaan, Bruno. Kaskala na unat ato ka. Adya ti kinunam, Doña Silidonia.
Nagbasak-basak dagiti pasurot ko iti masakupan ti asyenda ket nagpalto-paltog da. Masigurado ka di ga isuda. Ada ka di nakamagda. Dagdardaras da naglipas. Bayam. Kasaritak to ni Brandon may panggap iti dayta abanag. Wan, amiga. Sige. Bye. Solbag ko, burang. Nagsakit ti bugi ka. Senyora! Anyat ka adyam iti likodak. Ha? Sapay makapungpung tuta, kiti panagsalangan kanyak ni Doña Silidonya. Mama, naman hindi mapaspasamak kada kayo kanina na barang. Kasano? Apag disok iti auditibo ti telepono, anda kaya iti masikigak na itimugak kanugana. Ipakawanin da ko ba, senyora? Hoy! Pumanaw ka diti sagok. Aba ka nandiyak makapagtapal kat sulakang kalagarudan. Gonggunam! Kay matalimu daw kaditaan. Anya ka diti pagpungpungtutan nyo, mama? Kasano? Imawag ni Doña Silidonya. Nakita na ka no, dagiti ipasurot tayo, nagbasak-basak iti asyenda na. Anya? Ni Bruno lakit di. Saan la ka no ni Bruno? Aduda. Uraya ka makasangpit daggabat anang sapol kini Bruno. Sumangpit la dayta Bruno kakaasi kanya. Anay ikaw. Nakasaksakit timuging ko. Kasla maulaw at pailang. Nagrangkas lakit din ni Doña Margarita. Yak mating gagarang ang tinimog kami. Kala at nga nagwalta. Makamo kayo na mangidisag ni Bruno. Uray ibati yung latan ita kainitan. Ni Bruno ka di day tayong pasakay day ti kabalyo. Anya nga tati napasamak. Nana barang, ni Senyorito Brandon. Adada iti nga ataw. Makapungtot la ulay ni Doña Margarita. Imawag ngamin ni Doña Silidonya. Kat nakita ka no dagiti pasurot na dagiti nagbasak-basak akakaduam. Da kami dagijay Nana barang. Agpalawagak kada Senyorito Brandon, kin Doña Margarita. Anya tinapasamak kini Bruno. Madamdaman ton agsarita tayo. Kasta nga agpaiso tinapasamak, Senyorito. Nagpakamuak ni Bruno. Ang pinaltupaldugan na kami pailaan. Kaya't nakapatayan. Nakarotigura na king kagabat. Pagpupungtutan naksa, kaputawan na sarakan na iti kabalbalayan. Di ko namgid di. Iliklik na ti bagina iti kinapalpak na. Ng makaring tulaan. Hindi sumilatan iti katapukan, Senyorito. Sige, bayan nyo. Makariing inton marikna na ti darang tinit. Makaputumutlaan. Makita na nanya ti aramid kinkwana. Unay lakit din ti kinaayot dagiti pasurot ni Senyorito Brandon. Inwara dalatan dagiti pagan-anay tayo. Nakarugrugitan. Aglab-labas na. Umay ka iti nakaidulinan dagiti paltog. Rumaot tayo iti bilya. Tata, di kay agdardarasutos. Awan kaway tayo. Maisagmak tayo laang. Kansan tayo ang mabalin na panawan ni Nanang. Masyanak launa iti inam. Agluluwa anak kaul-ulimag. Ay, nambigat tulaan. Saan kayo kumaapaturayan iti pungtutyo? Laglagipin nyo, tinatutulagan tayo. Ituloy tayo ti aginsayo inton parbangon. Malugsawak. Anya ti kayat. Inutin da tayo apatayan. Sanino tayan ko.
Nakapudpudot. Nasaya at nakariingkan sa loy. Amang no di mo malagip, tinapasamak ka. Senyorito, nasakit ti si babakal bagay ka. Nasakit ti ulok. Amang no nakulog pa iti utik mo. Kitam ti bunga, tinaramid mo. Binalaagan na kanigabat, asaan ka ngagpaputok nga manyat inaramid mo. Basol na dya kabalyero, senyorito. Saan ngagsusurot ti bagbagamon? Kalawakaw ti utik mo. Di mo na panunot as sinirek dagiti balbalay kabayatan ti panagpaputok mo? Sa kalpasan na? Ha? Amom ka di ngagpungpungtot ni mamag gapo iti naramid mo? Anya nga inaramid, senyorito. Damagang lang. Gabat! Umasin ka! Senyorita. Aping inayaman nyo ni Gabat, senyorito. Anya terapitin nyo kanyak. Mabut-buting kalauna ingam naglaing kang agsaw. Mabuting kakadi ngay bilin ko kinig Gabat apatayin na kalangan. Saan? Gapoy tinaramid mo. Imawag ni Donya Silidonya ket sinalangad na ni mama. Gapoy ti panagbasak-basak yo iti asyenda na. Namin anon ang napasamak na iti Bruno. Sika amin ti kapuna. Gabat! Bangunam ni Bruno ket isarek mo iti bilya. Lading hitak, Bruno. Ngam agtungtong palak lang iti bilin ni Senyorito Brandon. Ayop ka, Gabat. Isardeng mo ti mangigalot kanyak dito ito kaw. Anya ti pangpangapan ni senyorito nga rami din kaya. Saan ko nga mo? Natusok ka nga minunay. Basol mo retoy. Nusandak ko mga may dinanon. Awan ko matigas to. Kaya't ko lang sa pulan mat, nusandino ti paglimlimangan ti kabalyero. Kas kalaubing adi makauawat, Bruno. Saan mo nga uliton ti inaramid mo? Nagasat ka. Tasan nakapay a kinasarita ni Doña Margarita. Amangan no, latigwen kan paltugan nakapay. Ang apay-apa pa igalot na dito gaw. Ni Senyorito Brandon ti kasaritam ton. Nay, natutlaw na ti panay galot mo kanyak. Anya pa na taro ramidam. Pungwak ka no, dagiti ima kensakan. Panunutom nga ramidan, Brandon. Apay a pinaigalot mo ni Bruno kinigabat iti may sa atugaw dita salas. San ka di ngayon ton bigat? Ito may makisarita da Don Servando ken Doña Silidonya gapi tinapasama kidi kalman, mama? Oy, kat ipabuyam ka di kadakwada no kasano ti panakadusa ti tao tayo magsalsalungasing. No san ngagbaliw ti panunot ko, mama? Kasta talaga. Ang mga no pagpukawag akas lasok ni Bruno ket awan to Apolos ti makambo no anya tinapasama ken kuana. Di mo pala bilin ni Gabat apatayin na ni Bruno ket ibuleng dati bangkay na. Siya kung ti makamoy ti daytoy, mama. Kita ek manusan pay lang agnakem ni Bruno ti daytoy nga ramida. Anay, kasla adang irot ti panakaigalot ko. Naigalot lang aruda na iti sikat ko iti tugaw. Napungo pa lang iti saka kinimak. Nalabos na iti panangdusan ni senyorito kanyak. Makarok atak lang. Magipalas ako. Mabitlaan. Sa tino na ito ayan ko. Nasipngat. Nadagaang. Marikatanak ng umangas. Inutindak ka din apatayan. Sana mamalin. Nadagsan launay na ito dosak. Naranggas na. Lumalaing kayo ang pumbaltog kakadwa. Napinta sa pagilasinan. Nagtultuloy ti panaginsayo tayo. Di bumurong. Agbalin kayon to na maingal laman nakigubat kakadwa.
Esmeralda, anak. Oh. Kada dimteng anak kakabalyo. May sa lalaki ang nakabado tinangisit manipod saka. Aging da iti tingnat na. Kan, nakaabungot mo't itinangisit. Ti kabalyero, tatang. At yaman nga tantikada na ditoy. Mas dawag. Kasla muna amin na plano tayo. Pag naudan nga taday tang estranghero. Dayjay, pinatangar na ti akin kanawan atangan na. Kasla. Ibagbaga na anasayat dito yung aramidan tayo, tatang. O sige, ituloy tayo agin sayo. Kakadwa, agin sayo tayo. Nananayan, anak kapaglawag kakadwa. Makita tayo na anay bag, di palpaltogan tayo. Sige, sirigan nyo na yung bagdagi target tayo paltugan. Agbilang akon. May isa. Dua. Talo. Tatang, kita niyo ti kabalyero. Kasla, agsursurat. Anya. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipalubos ang malabsanan da ka iti sumaruno pa yung episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Nakita, tinakakaasi a palang mansaw ni Senyorito Brandon ka ni Bruno. Ay, kunakpaikit din no paltugan ang nagapat iti. Sapay, pinaygalot na iti tugaw. Ang amit ay makariinga. Awan matan ni Bruno. Nakalibas nga ta. Ngam nalagdati pa nakaygalot na. Wano? Pinarukatan matlaangan ni Senyorito Brandon. Da kayo ka dinaytana na barang. Saan kayo amang singa? Rumuwarak tulatan ng mabisina. Jack na ito, Brandon. Di mo ma. Mabit lang. Nakasapsapa kayo lang. Mama. Itay makariingak, awan mo ni Bruno ito'y tugaw. Anang igalutan nyo kan kuana. Rinok atam ka di matlaan? Saan yun na problema pa dita, mama? Anya? Apay ko ba apaka-problema ak? Damdabagak lang, gaputasan ko nakita. Pinatayon? Pinatay ka din ni Gabat? Bayan yun. Ituloy ko di matorog. Adi ba't siya nga ililin nyo na doon servando kin doon niya sa lidon niya? Aldaw ton no sumangpet da. Sige. Bilinik ni Gabat nga isunto ti mangidaulo amang banday kadagiti tao da. Saan yun na problema da ita? Awan mag ni Bruno iti pagturturugan na. Nagdamag at kadabursong saan da kanumot a nakita. Ay, sa dino nga rod ayan na. Aniyan tinapasamak na. Nanabaran. Kasla da sapsapulan nyo. Nagkapo kayon samat iti pagturturugan ni Bruno. Wan ngam awan ni Bruno. Saan kanumot a nakita da bursyo? Nakitak idirabi iti tugaw anang igalutam. Ngam itay makariingak, awan matan. Napanan na nga ta. Rinok atam kadimatlaang idirabi Gabat. Saan, Nanabarang? No saan nga ibilin ni Senyorito Brandon? Jack Aramidan? Nabayagan anak kasangpet tayo, Esmeralda. Ngam day tapay lasurat ti kabalyero, timbul-mulang lengam. Dayawan ti kabalyero ti kinaturod tayo. Gapo iti plano tayo amang laban iti kinabilag dagiti naranggas nga asyentero. Katpod no ti kunana. Kasapulan tayo ti umdas nga armas kan bala. Sigon iti surat na.
may salaan ti pamuspusan. Idawluan tayo ti mangraot iti ranso. Anak kay dulinan iti adu nga armas ken bala. Anyat pa nagkunayo, tatang. Ti pagsidaawak. Apay ngayon surat na taramidin tayo. Saan na kadi kahit amangag tayo titimag na. Ken apay umal. Mabaling nga umol, tatang. Uno saan? Saan nala kayat amangag tayo titimag na? Tapno awan pakabigbigan tayo kankwana. Wano may isang impostor. Amangan no kayat na tayo laang nga isang ma. Pinauna akong dagiti kakadwa mamang bantay ka dagiti trabahador. Danunem tulatay dan. Nga masapol nga agsubli ka adagos iti Villa, sakbay ti panggal daw. Senyorito, Sa ngayon ni mama, dadon Servando ken Doña Silidonia intunal daw. Gapoy tinapasama kini Kalman. Kahit ko asikat ti mangilawlawag, noan niya tinapasama. anyang rod ti ibagak, senyorito. Ni Bruno tinangpalto-paltog kada kami. Salbag ka. May isa ka mat. Kaya't mo ka di ako tugag ta utik mo tapno agandar. Pagparangam, anak karangit yo ti kabalyero. Ket nakadanon iti asyenda Silidonia. Mawatam. Wa, senyorito. Saan nga taan nasaysayat ani Bruno ti mangilawlawag iti amin? Maminsan pa'y ngagsaw ka ti babengkan. Winupaltugang kalangin. Senyorito, pasensya kayo kumanti panangsingak iti panagsarita yung kinigabat. Ayan ka din ni Bruno. Mansa ka ba, yabagbagatan? Ay, Nusanak ka makapagtepel. Ha? Kahit mo ka di asikatipalto ka kabagat, ha? isa ka niya, senyorito. Panawan kayong arudan. Man nakibiyang kalauray! Nalawan, tinagaikan tayo apas at ikalindaan. Dandanitain makadanon ni tiasinda ni Don Servando. Kasta una yung tiling kan anang sabyot. Sublatan kayo nga kabyon. Kabaalak na ito'y anak. Agin na kayo. Uray ta adayo tayo kadagiti mang bambantay kada tayo. Nasurok pa'y siguro ang makalawas. Agpatinggan tun da ito'y apanang dos-dosa da kada tayo. Agsubli tayo niti kaunasan. Basit lang tinabati asaan ang matabas nga unas, tatang. Ay, Sumarbong ton ti panaggiling iti aso karera. saan pa yan alpas ti panagbalo ka dagiti unas? Ket dadakkel manen dagiti imuna anay mula. Saan na sumarsardeng ti trabaho iti kaunasan? Gapot ano sumardeng ti trabaho iti asyenda. Mangliwat tayo matan amangan. Kakaasi tayo, amang yan anay ti basit asweldo tayo. Kano nga tangagpatingga, ipanagregregat tayo. Ni kapat. Kumusta dagiti trabahador dito, kakadwa? Awan mo't lati madlaw yung adakas agaraw da? Isumanan day ta dintang, tatang. Agburburag ti darak na makitkitak na tao. Sigon ken ni Ponso. Iso kano tinangser iti balay tayo. Addan to aldaw day ta at tao, tatang. Dandanin. Mas daawag. Apay nga ta nga awan ni Bruno. Kagura ni Senyorito Brandon. Ang mapagsaludsudan maipanggap kini Bruno. Adda nga tagdakas nga inaramid ni Senyorito Brandon kankwana. Pinatay na nga ta. Pinanawak ni Bruno ang nakagalot iti tugaw idirabi. Awan mo't tinangag ko akanalbuong. Kila at latan ang nagpuka. Dandanin pa nagluluto iti pangaltaw. Ado tilutuak ita, ta sang elin ni Doña Margarita da Don Servando ken Doña Silidonia. Mangikuyog da lagi di iti pasurot da.
Malagip ko man ni Bruno. Saan pa'y anangan? Barang! Ni Doña Margarita. Mabuti nga agsaludsod kan ko ano ayan ni Bruno. Ang mga nutang ranak. Barang! Anya tararamida ba? Donya Barang! Senyora, inawagan dak iti Doña. Kay kayat mo at! Ay, Raraman! Kasana di ka awagan iti Donya kat saksak-luto mo tindag tatakulap pa. Apa di ka palang tingnan? Makaraman ka kanya! Naimbag tayo masinig kagabat. Nagburburag pa'y lang ti darak. Inranayo pa'y tikadami dito kalidaan. Amom ka di agas taon nervyos ti asawak. Agtungtungpal kami lang itibilin, Ama Emiliano. Nagasat kayo. Tadyak nakita dagiti paltogyo. Nasakbayan nyo tinangidulin. Gapoy ti data. Inwarayo agas lawan ang yaman na dagiti alikaman may kasta. Ni Bruno ti akinaramid iti dayta. Napagpudnok ni Kirat. Asino man kada kayo ti akinaramid. Agpapada kayo amin. Ngamadang to pagpatinggaan ti kinadakan siya. Naimbag, tada ka matlangan kabat. Nusan pa'y nga tadimteng dadon serbando ken Doña Silidonya. Nina na barang kuman, tinagpupungtutan na. Kasapulan dak ka din, senyorito. Payaban na kantulatan ni Mama. Kumusta di kiyagi ma? Nakasarita mi da? Nila kay Emiliano lang, senyorito. Kitnadlaw ko. Nasakit tinakom na iti inaramid iti kabalbalayan iti kalman. Kimarit? Padason na ti mangkarit kanyak, senyorito. Makaraman lakit ti. Saan ngagkibaldang dayala kay? Sana ka bumdang amang patay ken kuana. Senyorito. Gabat, saan mo ka di akayat? Asikan to amis mo ti mang patay ken kuana? No day tati ibilin nyo, senyorito. Agtong palak. Uray asino. Nakasagana ak apumatay. Agyaman ka, tanalakala ka sarasarita ni Doña Silidonya. Impang tana idea raw tanda ti Villa. Basol ni Bruno da jay mama. Ngam santo na maulit tinapasama. Kayat na abalsan ti kabalyero. Ngam darasudos. Awan ti sa balya bang balas iti kabalyero no saan na siya, Brandon. Oh, nakapanaw ka din ni Gabat? Ada ko madamagakan ko na? Abday ti baba. Agsarsarita da ken borsyo itay. Ada dalipata ka dinamagkan ko na may panggap ka dagiti trabahador. Nabayagsan asaan ka anapan iti kaladaan. Kasla mapugtuak doan niya ti kahit yung adamagan kinigabat. May papan ka di? Kadagiti trabahador. Dahil tati nagsarsaritaan mi itay kinigabat. Diyak masaho kasarita day jay nga Emiliano. Amok kaday jay alaka iti bang patpatangken kadagiti trabahador. Nagsinong batdan sa itinagasa nga balikas ken gabat. Talagaan nakarit na jay alakay. Di katulag. Ipabuyak ka dagiti pada na atrabador no kasanot pa ng dusak ken kuana. Siya ko hindi makamuking kuana mama. Kaputa no siyak ti karkariten na. Siya ka mismo ti bang gudas ken kuana. Katawan makatubang iti kahit kong aramidan. Nang runa ken Esmeralda. Tonto, talaga ka di apagbibisinam na jay babae, Brandon? Laglagi pa masumangpatan ni Fatima intun lawas na. Inkanto pa siya rin. Sige, mama. Ibagak ka na kayo. Amin na napipintas, awan panosposa. Aglasat da amin itidalan ko. No day tati damagan nyo kanyak na nabarang. Awan, ti amok nga isungbat. Nakakaskas daaw ti panagpukaw na. Kasla, adadat-datla ka mapaspasamak iti unag tibilya iti rapi Da ka di amuyo apalimod ti bilya.
Ne, apay akas tati sa ludsod mo kanyak gabat. Awan ti amaw. Ano lang adimte nga kakatulong da. Iti pinagsasaom ngamin na nabarang. Kasla adda amuyo. Numangag na ka ni Doña Margarita. Madaksan kayo lakit di. Sige, panawan kayo na nabarang. Agsubli ako ni Tikalidaan. Naimbaglakit din. Pinanawan na ko ni Gaba. Ang mga nakita na kami ni Doña Margarita. Iti panagsarsarita mi ni Gaba. Saan ta akayat kin ni Senyorito Brandon ang mapagsaritaan ni Bruno? Kunuray ni Gaba. Madlaw ko aliklikli ka na mapagsaritaan da itaabana. Adda ka di pa kay naigan na itinapasamak kini Bruno. Nakasangpot tayo matlangan dito balay. Marik nakipanog ko. Sige. Umuna kayo ni Tabalay. Kitain niyo ni Nanang. Sige. Pakanat lang ni Angalo. Ay, agi na naakto pa ilaang. Sakbay ng malatiwak iti balay na damyan. Pagsasaritaan mi ti singasing ti kabalyero. Tatang, siputan niyo lang na yung bagtiglawlaw. Inton rumor kayo. Saan tayo nga mo? Nadakit di imbaon ni Senyorito Brandon amang paliiw iti amin agraw tayo. Kasla tenggal dalatan ti bilag tayo, anak ko. Pinayabantak ka na, senyora. Anya ka diti bagayo kanyak? Naistorya kanyak ni Brandon. Ti may panggap iti nagsaritaan nyo kanla kay Ibiliano. Kinarit na kakanoda diyala kay? Nagsinong ba't kami lang, senyora? Talaga nakarit na siya eh. Nabayagan na saan kami nagsango. Nabilin ko ni Barang aringan na kamasapa. Takuyugan nakto inton bika. Amapan makisarita iti dayjay alakay. Nanggag ko kaslan ang umubor itay tirida. Ngamawan mo nadlaw ko ataw. Awan mo't makita ka tao dito eh. Anyatik. Surat. Surat man hindi na ibalkot iti bato. Kita man. Surat na paiso. Nagkapoy ti kabalyero. Patpat ka nga Esmeralda. San kayo kumangairaman iti daytoy? Ngam jak kabailan tiyak may maysa. Umanugot kayo kuma. Samsaman tayo dagiti armas ken bala iti rancho. Uray siyak tulaang ti makirangat ken mangserak iti rancho. Ano ti kaya ta sa hunday to eh? Lala Emiliano! Rumor kayo iti balayo. Kadwat ni Doña Margarita. Kaya't na kayo kano akasarita. Ni Doña Margarita? Anyat gagara day chay dito'y kapalbalayan? Hindi ka ba tinangig ko anag sa Esmeralda? Tatang, iso nga pa iso. Kadwa na kano ni Doña Margarita. Kanya ti kayat da asawan. Nabayagan alimay daya adon yan iti kabalbalayan. Itaman langan. Amok amang manggagdak. Ngam ulitak. Kadwak ni Doña Margarita. Kaya't na kayo akasarita. Dakas sakit iti panggap da. Impulong lakit ini manong gapat ti panagkinarityo. Di ako nun pain. Esmeralda. Diklikan nyo ni Doña Margarita, tatang. Wag na kayo tilikot. Siya kung ti makaamong agpamparo sao. Anya ka rin ti mapaspasamak yung ka Esmeralda. San arumbang agbuteng ka? Lala Emiliano!
Orayin nyo kadipay, abilangan kayo. Rumara kaon. Saan na masapon na bilangan na? Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Imo ko maipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Pinagururay na, Emiliano. Talaga ka di ako markarit ka, ha? Asino ka? Kan asino ti pagpapanakil mo? May saklaan anan mo at trabahador Doña Margarita. Kalintigaklaan nga agbyag, ti mabalin ko apagkari ken pagpanakal. Naturad ka sumungbat kaniya ka, oh! Ha! Nalisyam to'y latigo? Oh! Nakalisi ka madad. Gabat! Anyat mulmulang lingam, tanglam day talakay. Saan ka ngaminan alumaban, lakay Emiliano? Gabat! Tanglam ko nak! Kaya't mo ka niya si Kati sa plita kitilati ko. Balagan ka, Gabat. No talaga alalaki ka. Saan ka paspasurod latan? Tonto ka namin pinsan ni Emiliano. Nakarit ka law na yan. No di ka masaplitan iti latigo. Ha! Dahito iti kalaban mo. Gabat! Yawat mo kanyak na siyatkan! Ito hindi kapiyo, senyorito. Apay matartaranta ka. Dandanyak lakit na dilinakan iti kape. Makaraman kayo kanyak no, nagbidot ka. Pasensya kayo lakuman, senyorito. Na, madanaga na ka. Anya nga tati mapasamak iti ipapanido niya Margarita iti kabalbalayan. Inugot na nga tati siya gal. Wan kayam na nabarang. Ni mama. Nasapa da aremor kinigabat, senyorito. Ha? Napanda iti kabalbalayan. Intugot na ti latigo ken shotgun. Anya? Papayan iti panggap ni mama? Nangagkuti panangipangtana kinila kay Emiliano. Lukasta. Impay-payso na timbaganay di kalman. Nakarit ngamin da jala kay. Ngam, kasanon na may ramraman ni Esmeralda. Agkararag ka lang ni Emiliano. Maminsan la kalbitek to'y shotgun. May saka na bangkay. No day ka ti pakaragsakan nyo Doña Margarita. Patayin da. Ngam no mataya. San lakit di ang mapalabas dagiti trabahador. Ket agtutunos da amang ripoog iti kinabilig mo. Talaga ka niya karkaritan nak. Anya kumat gaway yo. Anyat gaway dagiti trabahador. Gabat! Agbilang ka aging gatalo. Maysa! Oh! Agkararag ka ni Emiliano, taka ni Busada mon! Dua! Kumita ka! Iti masangwanam Doña Margarita! Hoy! Saan kayo makibiyang? Pumanaw kayo! Ano pa patay nyo ni Emiliano? Patay na kami ako din. Ang graman babae kanubing Doña Margarita. O niya! Nalipata mo ti kanayon kung ibagaking ka, Esmeralda. Saan ka ngagsangit? Gaputa kinalupoy tagsangit. Maawatam. Yung tatang, desidido itay ni Doña Margarita abang patay ka na kayo. Sana ka mabutang nga matay. Gaputa ti may parupok at darak. Tiyag sembi abatibat. Kadagiti naranggas akas kadakwada. Tiyak kaya tamatay kayo, tatang. Punasam tiluham. Jakat amakita, Esmeralda. Sana nagsangit, tatang. Kaputa, umanugot akon iti kayat ang mapasamak ti kabalyero. Imanugot ang nadamian kenteban. Rautan tayo ti rancho. Ket samsaman tayo dagiti armas ken balada.
Sakbay adimteng da panong kabat kanto niya Margarita. Adamanan surat ti kabalyero kanyak. Anya. Dahil tatang. Sige. Basaag. Patgagunay nga Esmeralda. Giyak makayat. Ngairaman kayo at rahabador. Iti daytoy dangadang. Nang runakin ka nga ingungutag launay. Ngem giyak kabailan abok-bukod ko. Kasapulak titulong yo. Kadwaendak ket siyakon ti makamo amang serek iti rancho. Tatang. Anak, panawanan. Masapol amaming ganti kinadakas na Brandon ken Doña Margarita. Pasalsali ka barang. Anyat sumabatan dito yung agdan ha. Ay, managa ka! Ay, salbag ka. Ay, akihaman na, gabal. San kayo nga agkaraw na nabarang? Ang mga numat nagtayo ado. May sakamot gabat. Di ka kumabinaybayan latanan na datal dita. Nauray matayan day tam. Pasalsali. Gistaya ako. Hinataya ko man. Naglawa pati agdan. San kayo nga agsaupay na nabarang? Agulay magkayon. Dito yung pailaan gabat. Ang kapsutak iti nervyos ko. Ang kintayo kak amang panunod. Itinagbalinan ko matibagay ka at nagitibaba. Anya ka di tinapasamak, mama. Kas taon ay pungtut yo. Nangagkutikis ni Nana Barang. Dandanin at nagitagdan. May saka pa Brandon. Ah. Jack inranta nga itinag ni Barang. Makisinapat kami ni Tiagdan. Jack pa'y sinikil. Nusa na natangal ni Gabat. Natag ko ba? Gunggo na na tapasalsali. Saan na ni Nana Barang ti pagsaritaan tayo? Anya tinapasamak iti bapanyo ken gabat, iti pro. Nakarit na diyang Emiliano. Nalisyan na ti panang lati ko kumakankwana. Lakayan ngam nasiglat pailaan. Nakasagana ka namang paltog kankwana iti shotgun ngam. Imaribong bongkit din dagiti trabador. Agraman ubing kan babae. Lining dandan ni Emiliano. Anya. No imputok yo kumati shotgun. Ado tinatay at trabahador. Niraman ko madagiti babae kan ubing. Diyoray matay na amin. Ta sino pa'y tagtrabaho? Iti asyenda? Magpampanunot ka kadiha, Brandon. Baknaan ka nabilag tayo. Sana problema tagtrabaho iti asyenda. At tangag nervyos at ita day tanga imbagam kabat. Dandanigaya man ado tinatay. Narigat akalabanan ni Doña Margarita. Kitaan nyo lang ang tinapasamak kada kayo itay. Naimbag, tanatangal kayo. Natnag kayo kuman. Nataya ko man. Ay, agyaman na kan kagabat. Tanangin nyo nga mintigun-gunayo. No diyo kaya't timatay at dinaoras na nabarang. Malakip ko man ni Bruno. Ay, saan nyo napakasikuran ni Bruno? Ibilang yun analpasan anatay. Ta kayo manlangan. Natayngatan ngagpaisaw ni Bruno. Sana kaya't ni tatang hagsangitak. Di na kaya't nagbali na ka nalupoy. Naimbag lakit din. Taam mo dagiti kapurukan din ang aramin ta. Inispalda ni tatang. Ngam kasanon. No naiturat ni Doña Margarita ti pimatay iti ato at tao. Malagip ko manan ti kabalero. Patpat ganak ka no?
Sino talaga ni Kabalyero? Malagip ko tinaramid na iti Filia. Rimaot iti Filia. Katimparo pa na kani Senyorito Brandon. Nga isulaan tiadaan karabangan amang ipatag kanya. Nakarit da di alakay Emiliano, gabat. Dagijay mo't atrahabador. No siyak ni mama. Naiturid ko apinatay na. Senyorito. Kat si kamat. Saan ko ang magustuhan tinaramid mo? Apay adi ka nang ikuyog iti kadwam anang bantay kin ni mama anapan iti kabalbalayan. Kasanon no limabandag iti trabahador? Di kay paikot na tayo kumakan mama? Dahita tijak ipalubos, senyorito. May saka matalangsot. Agmay may saka. Magawayam tinakadado a tao? Uray imo ko kinatiradan la abulo ti armasda. Awan gawayo. Maulit pa'y tinapasamak. Sumaruno ka itinapasamak kin ni Bruno. Kayat mo? Nakita kakadwa ni Manong Gabat ni Senyorito Brandon. Ang mga naumay natin sa langadan itinapasama kita'y bigat. Oraya sino pa'y apilado. San arumbang ang mabutbuting tayo latan. Sasagay sa tayo lang itibiyag. Tatang. Naturad kayo anang karit kini mamay tayo bigat. Naka Emiliano. Eka. Nanurad na kayo. Titaw. Saan kami kini Ama Emiliano? Nasaya at tao. Natahin ko man ano pa. Katsyak! Sana ka nasaya ka na kayo? No saan kayo nagtrabaho iti asinda? Kasano ti biyag ko? Takit yaw ng pain. Sweldo, anak kabababa. Karamugam kayo nga sindero. Tatang, saan kayo na sumumbat pahay? No simlang, di pa nagkita ni mama. Panagkunayo. At nabati ka na kayo asibigyan. Iti kasi ko kin Doña Margarita. Makigasang gasa daktap no awan di matay-tay. Tatang. Saan kayo ang makatagarita po noti ko na? Saan kani? Ayan, nila ka Emiliano. Adak dito'y Senyorito Brandon. Esmeralda. Nila ka Emiliano ti kahit ko akasarita. Sika, ipasango na tamo na ngay ayating kalawunay. Aging kay ti kaano abot-bot na kami, Senyorito Brandon. Naturad kalaunay ya sumangbat. Ngim babae ka lang, Esmeralda. Oray babayak. Adabilag titimag ko. Manong Gabat, apay anak ka matider ka dita. Mabuting ka kadingaw masidek? Gabat! Mabuting ka kani. Ada ako ni ti abay ni Senyorito Brandon. Magawat na kon atong paan. May tured mo ka di atong panig Gabat, Esmeralda? Unan ko itibain. Natured ka, Esmeralda. Naitured mo tinangtong pakinig Gabat. Gabat? Senyorito, jak ugali ti mang tutop iti babae. Amok no anya ti mapasamak kanyak no tutupak. Napatag kada kayo daytoy a babae. Ado ti sabali a babae Gabat. Asino ako apagtatakkunan niyo, Senyorito Brandon? No apay atinungpak ni Manong Gabat. Katgapo iti panangipulong na kada kayo kini Doña Margarita. Iti panagsinong batdakan ni Tatang. Manipod itay dandaninak intinak ni Doña Margarita iti agdan. Saan nakpay at sinasarita? Uray itay pinaidanon na ti pamigatan na iti kwarto na. At sumungat ang nakakabalyo. Kasla ni Senyorito Brandon.
Igabat gayam, di kadua na. Makapungtudak pa'y lang kapat. No sa anak-anak kapagtagpala, pinaltog akong dagiti trabador. Amangan no nairaman ni Esmeralda. Anapatayo, senyorito. Si Kamat. Imbabain mo ti bagim kadagiti trabador. Buy-buya at ti panang tungpanakin ka. Wah, senyorito. Diyak ngamin ugali ti mang tutup iti babae. Kan ipagpagapok kada kayo. Tinggam ti bilin ko. Mangibaon ka itagpaliiw iti kabalbalayan. Siyak paikit din ti mangidaulo kadakwada, senyorito. Mapan ka. Ngamsan kang nagpadlaw kadagiti ibaon mo amang paliiw iti kabalbalayan. Anya nga tati pang panggapan ni senyorito Brandon. Nalawag ka diking katibilin ko? Sige, senyorito. Inak nga ro doon makisarita iti baon kong agsiim iti kabalbalayan. Sipngat lang itay dimteng tayo dito asidek ti rancho tatang. Ita, rabiin. Ngamawan pa'y mati kabalyero. Esmeralda. At na makikita nga niniwan ti tao kan kabalyo. Ti kabalyero lakit di daytan na. Lakit ni tatang. Dayjay, surutan ng tidalan asumrek iti rancho. Awan man ninawan tayo at tao iti rancho. Diyan mo katadag bambantay. Panahon kayo pa dito eh. Asit kak. Aguyog dan. Tulungan ta ti kabalyero. Sige. Dayayan. Magtibayak matan. Nga masapol ang patibgarat tinakap ko. Diyos ko, tarabahin ako ma. Amok amay salungasing iti pagayatan niyo ti agibalas. Ngamda ito lang ti pamuspusan. Tap na matuntun ni ti kalintikan mi. Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, diyo liwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok na istorya tayo, dito ilaing programa tayo, Iloko Love Stories.